Ya gelsak. Ya gelsak ada gelsak nge pada dukni dada kostoni dada grab pani dada skmani dada maamani tsik manggasie saknana grab manggasiani ya gelsak rong dekung dalu ya gelsak ni deke rong dekung ingon mande sakantina janggi tang beteng somayo teksa anchingna nei takngon beteng somayo alamla khusini ko basa ko ba mandena dukning ko dada khusini ko dada chagrong jawa mandena somai sal chamgemen tik tak donga uni kemen wa direction tik tak take yo mang chamgemen gedake janggi tangphana matna geta lalu manderang alamla noktango dekteksa khusini ko manphana geta facebook rangko ba internet rangko khalemeng manderang janggi tang tokenga yo mangko ndeke kham khaani yo ningne kani bagenang ningne kani ko manderang bangpata manderang chagrong tokenga saniba jakchi maninga ko ba chainga saniba jakchi kes khana ama ko ba chagrongya saniba jakchi madangne jakchi enteka ko ba matninga dalo ndege taka ko ba jakki kham khaimeng chisoke thangkha paisa matnemeng alamla noktango semplong e jangi thangna mantokenga namtokenga dalo ndege takani khosako dalo anching chonchong ba content creator rangko ba diga kana kata nangneka jekona anching chonchong ba content creator rangde chisokna kata anchingde nengenga anga thangde chisok jokon ni angni gisko muksongoni rangba genang basako ba mande ani gmenteke chanchiat mana andi banga changsanga gisra thaya thomas edition chang hajal batle mistake rangko chagrong ha andi bang ba wa chang hajal batte mistake ong gen chum umang ba dontong phulgi jaiwa kham nangko kha ha ndege chisok na kata mana ha dawa gasak mak na lai paprang ko nanga ha ko jakal toking ha ndege anching nakata dalo ndege takani khosakon dalo anching daldal gpa content creator rangni direction na kata anching ba rakini nakta nangken changsa anching chisok bong tergen changsa anching thangkha matnemeng anching December laro Christmas to anching lusik talo namya anching mani nakta cholong komangen oiregun matela sakantikon dalda gpa content creator rangi direction nakta anching dakini na nya khumung nam nakta ska matela